خولا فوتبولیا لیگا قهرمان روجاوا لهولێرê li navçeya Behrikê ya serbehewlêra paytexta Herêma û Kurdistanê bi beşdariya 24 tîman û kesayetiyên werzişî û Koma Newroz û Akadîma Lamasya li Erbilê bi dawî hat û ji aliyê xwe ve Heval Mizûrî yek ji rêveberê yeketiya werzişê li Behrikê ji Arkêra ragihand. تا از دست خوشیلن گود کم کنگو اف زحمت که شای بات نیره از سور سپاسیا خلک برید می کردی روشاوات کم راستی هلوسته که جومیرا نابو ام جوا کو کارگر نوان دلوانه بحر که یا ما پیچی بیتم خدمت دوان هم یا بکن به به جوازی جی اف تو پناجی 24 فريق پیکات بون اوا ما تقریبا بو ما دو مانگا جه بجاریت کین سپاس به خود الحمدلله کنش گشتنا وقت بجن گشتنا فیناله ان شاء الله های هول دین خلک ما زیاتر پشگیریا و برید می روش آواب کن ام همه برید اکنو هیچ جوازیش لالمانی و هر چهار پارچه کردستان هم برید اکنو ام داول همه لاین پیوندی دار کن دستت برید ما بگیرن روش آوا بود توپانه و هر لعبه کادی بذکرن و کد بیشن زیاتر پرای و کار بدن و کار ورزشی جوازی نبیتن ما بینای کد بیشن هم کچ بیتن هم کار بیتن به جوازی هم بشن هاری کاران کنو دوباره هم خیر بینس سر و سر چاوید ما جالی خوب اندام کمیته آمده کار سلیمان عیسی دازانین کما بس جو خولا فوتبوله کومبونا جوانن کل هرما و کردستان دمینن وکا بهن ودانه که جوان روجاوای کردستان رای اف دوریا جرو دیویژن خولا قهرمان روجاوا هولێرê اف دوریا بەشداریya 24 تیمانه تقریبا دهی و بردوامن هیرو گیشنا خلاق داوی تیما قامشلو و تیما اتحاد طلبه دومیز یک جه هولێرê هاتیه یکش کامپا دومیز هاتیه اف دوریا هر جاره هر زری دهیوان راعي رسمي هي راعي رسمي يعني شتون يعني تجهات كاس دعم نوكي اف دوريا اف لجنه كاس دعم نوكي روها كابتن تيما قامشلو ريباس فوق جي كاميرا اركيرا راغهاند وغوت اف دوريا ابطال رجافا بحركه ديا اف دوريا قلقي خوش براسي قلقي مميز بو ما انه اف دوريا مميز بو 24 فريق بون اف حفت اسبوعات تقريبا متلازن اسبوع حفتايا يعني تقريبا قاعد دمها متلازن اف دوري يعني مميز دوري حمكا كما دوريات ما يعني ابراهيم عربتي دبون قرق عراقي ابراهيم شنقالتي دبون هنكا بنغلاديشي هبون الدوري ده يعني دوري قلقي مميز بون كاكا دوري هبو يعني قلقي خوش بو يعني ام دائما ام الكردستاني ام دائما نفسها وجوهات بينن نفسها لعبات بينن بس في اف دوري نا اف دوري ريحه نكته الدوري ده وان شاء الله التوفيق جمره جي افريقيا مقابل ماجي يعني جدبرك دور هاتنا راسي دوميز هاتنا دوميز هاتنا كامبا دوميز تابعت هوكيا وبقضيه مسكفتن جواي تخازن وايه هذه باش في اول سنه دوري وساعات خوش ماليا براستي امش دوميز هاتن قالك تعبوا جمره نخش مو اصلا قد ديتن بالاخص في فترات تاريخي هناك مباراه ما كنا باي هذا براستي تعدل ما بو لاعبين ما دور من شغلين و اف دوره هني براستي 24 فريق بون قالك خوش بو بطوله خوش بو بيشكتي بو فريق قوي بون الحمد لله ام قهانا دوره نهائيه فتشك قالك باش بو جمرجي ومفاجاه جمهوري ما جيبو براستي حاضرين ما نولو زيدهم اللي الحمد لله مكاربو فلاعب هنا بكنا في مرحله هني تشتكى قالك باش بو تزانین کد خولا فوتبولیا لیگا قهرمان روجاوا لهولێرê 24 تیم ji Hewlêrê û navçeyên bi ser ve her wiha ji kempên derdora Hewlêrê û kampa Gewrekoskê ji parêzgeha Duhokê beşdar bûn û di dawî de tîma Qamişlê 5 gol bê berember serkeftin li ser tîma yeketiya Qotabiyan bir. Her wiha tîma dawî bi sponsorê hin rêxistin û dibistanên li Herêma Kurdistanê hatine xelat kirin.